Hinduta na diri sa probinsya, oy. Oh, may pa diri init. Sa syudad, purting ulana. Napay hangin, oh, purting preskuha. Oh. Diri lang ko malibang, oy. Tumulong ko tayo magukos, oy. Mukhang kaday lugi to. Pistol! Buwag tae ron, oy. Lugit juga taiya ka. Ikaw din, Adinsyo. Buwag tae mo, oy. Sabar ya, Baygir. Ikaw ko na yung mga laeng tiyan. Pagkatil pang libang sa katuig. Karon pa ka matingala nga galain gani mong naong, oh. Tiyan ka, ha? Kapag magic-magicon to na, nakoy cherry perdere. Kumuha kang magic day. Aw, kapalo ko ano, oy. Nakapajud. Wala na. Yun, wala na yun. Bugo. Jugjog kaya itong kuha gani. Mayuha mo acting mo gol. Ikaw ang gani. May magiging ikaw ang magic. Aw, may paghimuon to ning pangwarta. Ikay mo acting, ako'y mo magic. May pa. Di, ma-practice ta. Karon, kay balo na kasi mong buhato na. Himuon ti ka ribulto. Nya, dada ko may ilan ni day nga muram kog tao. Buko, tao bitaw ka. Mura ti ka ribulto. Namo ko'y pulbos dire, ato nang butangan mong naong. Oo, tao man day ko sa. Alangan katong pagning video gi, hanggaan kog ilyen. Karon ribulto na pod. Rongan na direk ha. Ay, nasigit lang mo gud. Butangan. 1 hour later. Ayos. Okay na direk. Pindot kini siya tigingan diri. Earning kay hawan iba. Lagi hangin iba. Pila atong jigingon ron. Ablo lang dependis makaya nang to ni. Sige, jogging ta. Sige. Left, right. Ating. Kita mo kani sa lida earning. Paun lakim de kung rule no no. Sige, pwede ta. Sige, tara. Okay. Look. Dijo, mana Dijo? Hagbay kong acting rin. Wah! Left, right, left. Wah! Sir! Usa mo musuod diri, sir. Na ako ipakita ninyo. Unsa man sana sir? Sir! Magic ni si sir. Unbelievable kini siya. Pareha na makita niyo sa YouTube ah. Kanang mga pareha ng Chris Angel, mga tricks ra nang ilaha. Diri mo kita og personal nga magic, actual. Mao ba? Ya ka na, unsa may gamit ana? Matay, mura mag-alien. Sir! Di ni siya kabugal-bugalan, sir. Ribulto na. Muna gahatag og magic nako. Muna nahimo kong usa ka magikiro. Ug di sa paghinambog, sir. Guwapo kina kong ribulto eh. Di ko mo tawa na imong gisulti sir, kung di ko kakita. Example ako be. Anaon to na imong pangambog. Sample, sir, kay kinahanglan arimos loyos tatubangan sa ribulto. Kungko, para ma-focus mo na ko ba? Sir, na kay 20 dia. Himuon ko na 25 para kakita jud kag sample ba. Oh, 20 res gutan ako na si Roy. 20 ra. Tara. Kani kay sir, kani kay 20. Himuon ko ning 25 centavos. Wow. Tutoke. Tinuod ka na sir. Oh, tinuod ni. Ha? 1 2 3. See? Tinuod gid ang magic ikas tribulto. Sir, pwede nimo usbag ka usa? Oo, wa na problema. Nya, na kay 100 dia. Kay kuhaan to nag 2 ka 0. So, sato pa sir, may mong piso. Aw, syempre, pila man di ay. Sige sila ko 100 diri. Udra sir. May kinaan eh, dako-dako. Unsa sir? O, di sir ba? May kinaan eh, makamagic ko. Asugda na to ni. 1. Dulitin nyo gamay. 2. Piso. Wala, may mo ko yung piso. So, ilang bitaw tamong tinuod?
Tinuod ka ni nga ribulto, sir? Ingnan kita tamo tinuod sir. No, tanawa. Hindi mo piso. Pwede rin mo eksampulan paglaing, sir? Pwede. Piste ning ulan na. Nagkahinay kawala ning pulbos. Abot ba dito sa kalibot ta? Pwede kay sir. Majikiro ka ni. Kani, sir. Himuon ko ning uskalibo. Nikiyap na og tulo. Mulingi mo sa ribulto. Sige. Usa. Duha. Tulo. Dalawa. Piskot. Pansi kondensyo na. Naman yung tagunan rin. Left, right, left. Wala, agributo na basa. Agributo na basa. Agributo na basa. Agributo. Buti yung nung. Sean. Sato pa sir, may mong piso. Siyempre, pila man di ay. Sige, naku 100 diri. Dakpan nito. Dakpan nito. Tanay na butuan yung tingong ano. It's... Kasi yung tingong. Ikaw ba yun? Oo. Ako may sunod. Siya may sunod na. Hindi namin ito tigil sir. Mga na. Action. Sato pa sir, may mong piso. Sa man di ay. Pila man di ay. Saan mo taan eh? Mataing na. Fights. Tinuod ka na sir. Iniglabayan ako na. Pwede na din mo isuti niglabay. Inilat. So, what's up mga quads? Salamat kinyong human among video. So, mo niya nagpa-shoutout. Shoutout ko ni Juvenel Ibanez. Shoutout. Shoutout po ko ni Clint Michael Asidilla. Shoutout. Shoutout po ko ni Jana Gomez. Shoutout. Og ni Loverboy Vlog. Shoutout. Shoutout po ko ni Merlin Canoy. Shoutout. Shoutout ko ni Just Jane May Maglasang from Tuburan. Shoutout. Shoutout po ko ni Jade Me Channel. Shoutout. Shoutout po ko ni Mylene Munosit. Shoutout. Shoutout po ni Donna Basinal. Shoutout. Shoutout po ko ni Bermudez Richie. Shoutout. O shoutout ni Shane Tesoro Suzubrado. Shoutout. Shoutout ni Rufina De La Rita. Shoutout. Shoutout ni Alma Minjula. Shoutout. O shoutout ni sa birthday karon Aldrin Minjula. Happy birthday. Shoutout. Shoutout po ni Jasmine Insa og ni Ken Pardo, loyal doon siya. Shoutout! Og shoutout mi sa mga membro sa Tapon Vibes Club. Mga cute! Shoutout! Og sa among sponsor. Wala pa. Shoutouts pa ng birthday. Shoutout! So wala mo birthday ron, shoutout! Shoutout! Birthday manginhin ron. Shoutout po mi ni Lindel. Birthday ka ron, buto ko no? BSS. Shoutout! Pati nyo. Mali Mercado. Og ni Tito Manny Mercado sa Las Piñas. Shoutout! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Tapon Vibes, man! Shoutout sa among sponsor, Ma'am Wilma Dito. Shoutout! Ang pingya, Tapon Vibes, Positive Vibe, Positive Life, and spread the positive vibe. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka. Sugtun